Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate limit x approaches infinity for and then set 3x squared minus 2 over set 3 times 1 over 8x. Okay. Yang ni kalau kita guna direct substitution, we just substitute infinity into variable x here and here. So we will have infinity over infinity, which is indeterminate form, ya, ataupun error. So, dalam kes ni, we never use direct substitution. Okay, bila dapat bentuk infinity over infinity. Okay, so what should we do? From the given question, okay, first, yang constant 4 dengan set 3 ni, sebab dia darab dengan semua sekali, so kita boleh move out dulu. Kita pindah dulu keluar constant 4 over set 3. Kita pindah keluar daripada limit. Yang ni menggunakan theorem of limit. Kita hanya boleh move out constant sahaja. Variable tak boleh pindah keluar, ya. Okay. And then sampai sini, okay, kita boleh factorize highest power of x in numerator and denominator. Okay. Kita faktorkan highest power of x in numerator and denominator. Apa dia highest power of x in numerator? Okay, kuasa x yang paling tinggi yang belah atas adalah x kuasa 2. Dan kuasa x yang paling tinggi sebelah bawah adalah x kuasa 1. So that's why yang atas kita factorize x squared, yang bawah kita factorize x. Okay. And then yang bracket ni adalah kita kena adjust supaya bila kita expand semula, bila kita darab semula ke dalam, x squared times 3 akan dapat semula 3x squared. Okay. And then x squared times 2 over x squared akan dapat semula 2. Okay. Minus 2. So whatever kita buat, sekarang kita factorize. Bila kita expand, wajib dapat semula yang asal sebab ini adalah equal. Okay. Yang bawah pula, lepas kita dah factorize x, so x ni perlu darab dengan 1 over x. Supaya bila kita darab, dapat semula 1. Okay. And then x darab dengan minus 8 akan dapat semula minus 8x. Okay. So make sure bila kita factorize tu, kita try expand semula supaya dapat semula seperti yang asal. Okay. Alright. And then sampai sini, kita boleh splitkan set ni. Okay. Set ini kita splitkan. Okay. So kita akan, oleh sebab dia darab, so kita boleh pecahkan set. Kita ada set x squared, satu lagi set 3 minus 2 over x squared. Yang bawah ni kita tak ubah apa-apa lagi. Alright. Okay, and then set x squared ni kalau ikutkan kita boleh potong squared dengan set. Okay, tapi kena hati-hati sebab kalau soalannya limit x approaches negative infinity, yang ni kita akan dapat negative x sebenarnya. Okay, tapi sekarang oleh sebab dia positive infinity, kita akan dapat x. Tapi sebelum tu, better kita tulis dulu set x squared ni kepada modulus x. Okay, sebab modulus x ni bermaksud boleh ambil x tu positif or negatif bergantung kepada soalan tu limit x approaches positive infinity. Okay, untuk yang greater or equals to 0 ni means limit x approaches positive infinity. Yang bawah ni x less than 0 bermaksud untuk x approaches negative infinity. Okay. Okay, sampai sini kita gantikan dulu set x squared ni dengan modulus x. Okay, lepas tu yang modulus x ni kita gantikan pula dengan positif x. Okay, kenapa? Okay, kalau awak perhatikan di sini, okay, set x squared mula-mula kita gantikan dulu dengan modulus x. Lepas tu modulus x ni kita gantikan pula dengan positif x. Kenapa? Sebab soalannya sekarang adalah
limit x approaches positive infinity. X greater or equals to 0 ni means soalan kita sekarang adalah limit x approaches positive infinity. So kita akan ambil modulus x sebagai positive x. Okay. Katalah soalan dia tanya limit x approaches negative infinity. So kalau limit x approaches negative infinity, mula-mula kita gantikan set x squared dengan modulus x. Lepas tu modulus x kita akan gantikan dengan negative x. Ya, kalau soalannya limit x approaches negative infinity. Tapi sekarang soalannya adalah limit x approaches positive infinity. So modulus x tu kita akan gantikan dengan positive x. Okay. Yang lain tu tetap sama, dekat luar ada 4 over sec 3, bawah pun tetap sama, kita belum ubah lagi. Okay, kita baru ubah yang sec x squared equals to modulus x equals to x. Right? Okay, sampai sini kita boleh simplify x atas dengan x bawah. Okay. And then tulis mula apa tinggal lepas kita simplify. So we have 4 over sec 3 limit x approaches infinity. Atas tinggal sec 3 minus 2 over x squared. Bawah tinggal 1 over x minus 8. No more x. Atas dan bawah. Okay. After we simplify, then we can use direct substitution. Okay. Okay, bila kita gunakan direct substitution, dalam kes ni kita gantikan infinity ke dalam variable x. So means that no more limit. Okay, tadi ada limit di luarnya. Okay, once kita dah guna direct substitution means no more limit. Okay, okay. Lepas tu, menurut theorem of limit, any value divided by infinity will approach 0. Okay, infinity squared still infinity. So, apa-apa yang bagi sangat besar, dia akan approaches 0. Okay, and then we have 4 over sec 3 times sec 3 minus 0 over 0 minus 8. Right? Then we have 4 over sec 3 times, yang ni tinggal sec 3, yang bawah ni tinggal negative 8. Okay, sec 3 dengan sec 3 habis. And then 4 dengan negative 8 boleh potong. So, akhirnya final answer equals to, okay, sebelum tu sec 3 dengan sec 3 dulu kita potong. So, dapat negative 4 over 8. Negative 4 over 8 ni kita boleh simplify lagi, dapatlah negative half. Okay, so final answer equals to negative half. Kalau guna direct substitution tadi, dapat infinity over infinity. And then menggunakan teknik, kita factorize dulu highest power of x, gunakan theorem of limit, any values divided by infinity will approach 0. So, akhirnya kita dapat final answer equals to negative half. Right? Awak boleh check jawapan awak to confirm your answer. Masukkan sintak limit x approaches infinity. Lepas tu kita ada 4 sec 3x squared minus 2. And then over sec 3 times 1 minus 8x. And then after you press enter, keluarlah output negative half. Okay. And then kalau awak compare, sama tak? Sama. Okay. So oleh sebab sama means that jawapan yang ni betul. Okay? Boleh? Thank you.